inka zirahari zo kugukwa. nyakwanze nakwanganye n'ibyawe byose singushaka ahubwo wampindura wakagombye kuba wanagiye utarancumuza ngo ndambike Yesu hasi nimara mfate wewe koza dutaha tuzahabu urubatse. Haleluya Yesu ushimwe. ngire gukejo wundi mbone Kirisa arifashe no mu rubingo ngo pa nukureka guseka ngo no mu rubingo n'ukuri kw'Imana yamajana ahantu mu rubingo ngo agiye ngo kuntereta Papa we papa. Elemilia gorgeous. Wizi là bas. Nabikubwiye umbwira kugiye kubitekerezaho ariko nje niko nabonye pe niwe nahisemo ndavuga ati uramutse unyemereye kanyemera jewe nta no gutina mfite ari amezi abiri habe no kwezi kumwe wampanguye nje kwa dukora ubukwe guce kuko family yanshigikiye ndori yambwe gushaka umugeni ni wewe nabonye pe hanyuma umbwira kugiye kubitekerezaho marengo hamagaye umbwire nyine ko bimeze sinzi ko waba warabitekereje. Ntibyakunze kabisa niko ntago Imana nkorera data ntago yompuza n'umuntu wogosha imisatsi utazugera umwanya wo kwegera Imana ntago yobinkora habe n'Imana yonyine tiyo kwemera kumpuza nk'uwo muntu jewe utazujya utazumwa pora gusa mu butayu nimara Imana impuze n'umuntu nkawe kandi nanyatangiye kubwira abavyeyi cagega twaganira usa nkaho uri mu nzira yo kugira yo kwemera aya warihuse kubera ko ntabwo ari kugenda kubwira abavyeyi tutaravugana nawe nokora kano kazi nyuma amateka agahinduka ariko nukuri ako kazi kubera kagutunze singasuzuguye si kabi sinavuze ko ari kabi ariko mu bahungu nasengeye harimo umuhungu utazusenga umuhungu w'umukinyozi utagira umwanya utazuboneka hariho byibura yo baga wagaragara ugasenga nk'abandi hariho abantu baza agasenga iyo service ya mbere akagenda mu kazi ariko uzamugenda saa 11 ngo wagiye muri kinyozi ugasubira ugataha ikindi gicuku tuzuboneka mu bahungu shaka umugabo uzoza umfasha gusenga umugabo tuzoza duhamagara ubwiza bw'Imana bukamanuka mu rugo rwacu gusenga nicyo kibaye kibazo gusenga urabona kano kazi dukora gusenga twosenga ariko nuvuga ngo niyinga nibwo abakiriya noneho babagize za konje bakora muri za leta niki niyinga nibwo bazabigushesha ari benshi bigatuma bataduha off kurareba nka kuri kwa Frank uririmbura muzi uzobona amavuta agira bene nkuriya mugabo niwe nasengeye uzobona Israel mbonye awishire mu mwanya wawe na Israel mbonye urebe kurabona muri abantu babiri bahuye Israel mbonye bene uriya mugabo niwe nasengeye ariko nkawe Imana ntiyoroye kumpa pi nimba ari nawe Imana yo mwijuru ishaka kuntingirira bindurira amateka bankurebe reba uko ntani soro ufite esize ubundi izo faranga ukorera zikumariki udashobora no kunjana n'ahantu basi hiyubashe uko usaho muze muhera musozugura abantu no kwizera gute ko uje ngo tubane za nyazo ure muri uru rubingo naje kurisha sendinka wakagombye kuba wajanye nk'ahantu tukicara tukaganira ni nago umuntu yo hagacira ayo makuru genda wogoshe ndagusengera Imana imisatsi komeza imeri nuzazogosha none hanga ejo uzozuba wabaye ishamba subire wogoshe gende wogoshe ushaka undi mukobwa uzoshaka babandi bazabogereza amaye mwogoshe nawe je sindi type yawe pi reka ngobaze uzandika mandiko ayaye uzuvuga rugase ayaye uzusirimba se basi usirimba gute ntagiye kwikanisa yo guhomirwa nono uzubwiriza se Bibiliya yurayigira muri telefone iyi tuzuka tugasanga application zimwe zasibamye uko wizeye gute yo Bibiliya
none uko ufite iki muri make gitumuza ukavuga ngo uyu mukobwa ufite Yesu ungana gutya muri we mutsindire ufite iki sangira ngo ni kwana baza batanga baza babwiriza mu bushitsi zirahari zo kugukwa nyakwanze nyakwanganye n'ibyawe byose simbushaka ahubwo wampindura wakagombye kuba wanagiye utarancumuza ngo ndambike Yesu hasi nimara mfate wewe koza dutaha tugasenga tugiye nko kuryama hari ikibazo nyanze ntizivamwo yinya uko nguko nyanze kabisa simbushaka simva Imana igutembereza igutwara iyo ngiyo iguhuze na bakinyozi bagenzi bawe nyanze singushaka tugume no kuntera imbabazi iyo niyo kondisiyo ufite gusa cyane none ndumva njyewe ugoye ariko gasi novuga ngo ndivanga mu mipango yawe nimba ari uko nguko wabonye nje novuga ngo mahirwe masa ndanagushimiye ko byibuze wampaye no mwanya wanyubashuka nyitaba kandi wari ufite oya muri wowe ariko kuba wanyitabye gusa ndagushimiye Imana ishimwe ko yaduje tukamenyana ariko amahirwe masa rwose muri iyi minsi usa neza ariko biraho ngaho kayabe katsi biraho ngaho erega ukuntu abantu baza bishiramo ngo abantu basenga ngo ntago mugomba kwijabiriza hapana biriya ni ukwibesha mugomba kwiyitaho kubera ko n'Imana ntikunda abanyamwanda gusa hari ikintu ejo bundi cyambayeho kirantangaza urabizi ko nta kintu nza nguhisha abizi ibintu byose turabibwirana uri inshuti yanje kandi uzimbwira inama none hari ikintu nshaka ngo ngire inama ngire gukejo bundi mbone Kirisa arifashe no mu rubingo ngo pa nubureka guseka ngo no mu rubingo n'ukuri kw'Imana yamajana ahantu mu rubingo ngo agiye ngo kuntereta zikiye kunsetsa n'ukuntu mparumva akantu kakubabaje ngo mu rubingo nako kangizeho ububasha karambabaje ko ntabwo nari nzi ko ndi kuri urwo rwego ruciriritse bigezaho ariko noneho ikintu cyantangaje kurabona jewe na Kirisi kurabona twohurira hehe icyambere ni umuhungu ni umukinyozi yewe niyo areka kuba umukinyozi akaba basi umukwaferi naho umuntu umunsi abamagaye ngo nsetse none wowe wibereye muri modu zawe nyuma ngambwira amakuru rata keneye umuntu duhuje imyemerere duhuje imyizerere duhuje impano sibyo kuko jewe na Kirisi ni nk'amata n'amavuta n'ibintu bibiri bidahuye bishobora kubana ariko bidahuje bidafite n'icyerekezo kimwe taca atwaye ariko kuri jewe ntabwo ari we nasabye keneye umuntu uzibona nka Beni na Chance bariya nibo ashaka zahabu n'undi umeze nkawe uzibona Daniela na James uzubareba ukuntu iyo bahaye baririmba ngo ku manywa nzoruririmba ngo nijoro nduririmbe tuzi ubona uko Bea na Ndutira uzure ukuntu bazamera neza umwe ahaye acuranga undi aririmba uzureba ukuntu tuja mu mwuka tukaja nko guhwera kuriya niwe mugabo nasenge bene kuriya tukamera kuriya tukajana apana gufata Bibiliya undi nawe ngo afate umukasi wenda ntiwamukunze icyo ari cyo tugenderaho sibyo nawe kuvuga ngo ntasirimba ngo ntakura ibiheko ngo ntagira gute ibyo ntaho bihuriye n'urugo umugabo nukora akajya mu kazi akishyura inzu ukabaho neza urugo nyine rufite umugabo ukora ruba rumeze neza none se umugabo udafite Yesu kurumva wewe nese ntaza asenga azanywa inzoga agira umwanya azanywa inzoga se sinzi gabo wizo ukunda ariko nje no kugira inama yo gukunda umuntu nukuri utagendeye kubyo utekereza kandi kuba umuntu ari umuyumbe ntibivuze yuko gayo shaka sirazima ngo ushake nko warunaka kandi ngo ntizazise
kuragira ngo urugo rwa Ben na Chance ruzosa n'urwawe zigomba gusa kubera ko cyangwa urugo rwa Daniela ruzosa n'urwawe bizosa cyane kubera ko niba ari uko iyo ari gagenda umuntu ufate Ben muhuje agushake iyo ari umuntu muto ko tuvuhaye uguma gutambika ngo Ben ngo ngahe ngo ningende gasange Ben oya uriyo ni w'abandi sinakubwiye ko nkeneye umugabo w'abandi sinkeneye Ben sinkeneye James sinkeneye be ariko ikintu nakubwiye ucumve neza sinzi ko uhaye ucumva keneye couple imeze nk'iya be ngakenera couple imeze beya na nduti kurabariye kuntu ariko njewe ngiye gucagura umugabo turashaka umugabo ukora ariko noneho nje aho bigeze bangubwire gabo nje aho bigeze nompa no protector nogenda apfa kuba atahana ifaranga tugahaha ikindi wenda Imana impaye n'uwo muyumbe sinomwanga ariko mu gihe adahari cyangwa atabonetse fata uw'Imana iri kuguha uri kubona n'amaso je nuko naza ntekereza ariko ga mahitamo n'ayawe ndahumiwe nanje ngo nabonye ubanza guta yewe turajinze ariko noneho wewe ugeze kure wiheba umukuru w'abanyamasengesho arampamagaye reka zembaze ariko gumenye ko nutinda mu nyama uzotwara amagufwa mama sanga akira ishimwe ryanje Yesu wanje we ikubereye nk'umuvura neza akira jarika tiratira akira Yesu wanje amashimwe amvuye ku mutima data uri Imana uri gitanga mwami w'abami ndagukunda papa Electrogaze Triza Maria Combo uriya niwe nahoze nabonye umugabo we hano Imana igusubirije ku musozi Ben uriya niwe ukeneye kurareba apfukamye hariya nanjye ngapfukamira iruhande rwiwe genda guje kumufasha gusenga kurareba uriya niwe nkeneye none si ijwi ry'Imana ryo vuga nkarisuzugura kumva ari Imana yavuze nimba umuntu umubonye agamanya n'umutima wanje ko ari nuriya none umugabo namwitesha ngakurikira nde cyangwa kurambuza nawe wamukunze jewe namukunze ese karahanura kagira gute namukunze ureba umugabo hawuzuzwa kuriya ibaze noneho je nawe dupfukamye mu ikanisa twaye dusenga cyangwa tukazaza tuzuka tuza hano musange ngagenda nje mfite gahunda yo gusenga genda ureke kumvange nje kumuvugisha numve ubona n'Imana yanamutumye akaba yombwira icyo Imana iri kuvuga kurareba ubukwe bwanje nuri igisirimba kizovugamo kandi afite umwuka ni gitangaza none uraje kwiteretera ntabwo ari kwiteretera hari ukuntu uzi ugendo
ukavugisha umuntu ngaho genda reka nje nkomeze nsenge usanga nawe afite uko Imana yamugeretse ngaho genda nkomeze nsenge ndeka naje Imana insubiriza kuri uyu musozi nana ni nkaho wowe wasubije Yesu ashimwe. Yego. Imana ni nziza. Ibihe byose namwe muri hano. Yego natwe turi hano turimo dusenga. Namwe mwaje gusenga. Natwe twaje gusenga. Yego ni byiza nukuri. Nazangira ngo yewe twari tuganiriyeho nkabiri. Njewe nawe? Nta kibazo rwose. Yego kwicara hano muri Yesu ntakwigora. Ntakugorana. Yego. Asante sana. Njewe nitwa Evangeliste Musirimu. Yego. Bakwita nde mama? Njewe nitwa Zahabu. Witwa Zahabu. Izahabu nyazahabu. Nyine abantu bazozita gutandukanye. Oya urumva buri Imana kugira ngo ibikwite ibifite ikishaka muri wowe. Abavyeyi bagize kiyo nyine. Yego. Zahabu urubatse. Oya. Haleluya Yesu. Ushimwe data. Zahabu. Mu byukuri ndo umuhungu ukijijwe. Mfite imyaka 30. Sindagerageza guteretana n'undi mukobwa. Sindagerageza kujya muri abandi basore bajyamo. Sinzi inzogo kwisi. Sinzi akabari k'umuryango wakuze. Zahabu rero kuba bateye intambwe ukavari ukaza hano. Elle trogaze l'emplacer les corps. Nukuri igihe cy'Imana niki. Zahabu Imana ishaka ko mbana nawe. Mu bagabo bahari cyangwa se n'abari muri uyu musozi basenga, Imana yakumpitiyemo. Imana ibonye inyota ufite kwivuga butumwa, iravuga ngo ikumpereze. Haleluya. Haleluya. Wavuze haleluya cyane ko. Imana imaze kubona ko uri uwanjye iguteza intambwe. Buriya si wowe Zahabu. N'umwuka uri muri wowe. Zahabu ufite inzu. Nta nzu ufite. Ariko ahuba urahikodeshereza ku giti cyawe. Lalise la ligne Rodrigue diskite bondai. Data we uri mwiza. Imana irambwiye ngo inze tubane muri iyo nzu. Nituramuka dushatse ibintu byo gukurungira abantu ngo amakwe gusaba no gukwa, Satani ashobora kwigaragaza. Tubomboke. Kandi Imana mukubise ishoti. Tubomboke. Oya, ntabwo twabomboka turabakozi b'Imana. Ntabwo twakura. Ele nkwenkwe. Abachada efagaha. Ija karamane rakatiratida. Rero Imana ishaka ko hari umupasiteri w'inshuti yanjye ufite amavuta. Tuzagenda dusengere birahagije. Aturambikeho ibiganza. Imana iravuze ngo ibi bintu ntitubishiremo abantu benshi. Uwiteka ni uvuze. Kandi burya hari ishyano k'umuntu uzavuga ngo Uwiteka yavuze atavuze. Iryo shano rirahari, iryo shano. Umuntu uzakavuga ngo Imana iravuze itavuze. Cyane si byiza kweshera Imana. Sinopima gutunguka imbere y'ubwiza bw'Imana ngo mvuge ngo yavuze kandi itavuze. Reka tugende uwo mugabo dusengera. Uwo mupasiteri n'umushumba ni mugenzi wanje. Turakorana zakura ibiheko nibiri mu mazi za Atlantique, za Ocean n'ahandi za Pacifique. Uwiteka hose arahazi. Adusengere mbane nawe. Kandi ndagushimye. None rero reka dufatane mu maboko dushimire Nyagasani. Ibi ndabirambika. Dushimire Nyagasani. Yesu mu izina rya Yesu. Papa we.
papa we papa. Elemilia, gorgeous, Trewizi laba. Urakoze Yesu. Ndagushimira. Ese ko imitima imanye ibiri ubu ndabikirane ambwira ko gusika ndateseka nabaye imbohe y'urukundo rwawe ano kandi nanakimwe nakora ubu wanjye gusa umucaka kumbi ruhande buri munsi baby ngwino tujyane away natanga ibyo mfite byose amutsindire nanarwana intambara zose kugira ubu wanjye none se musiri ko nzi ko nta kibazo dufitanye nkaba nzi ko aho hantu uri nimba nta rezo nimba hari ikibazo cyabaye ntiwari kumenyesha basi kumva ndahangayitse ndi mu nzu jenyine ndahangayitse tushobora kumbwira ngo umenyeshe umbwire ikibazo wagize nose ndamenyejewe mbifata gute telefone ubundi ibereyeho kugira ngo ducommunicating tume nimba ari vugabutumwa iri ni vugabutumwa gusa niki uri mu biki uhugiye mu biki kurumva aho uri umutima wawe utuje utaramvugisha gusa ndabizi ko unkunda naje ngukunda urabizi ko mpangayitse kuba mpangayitse kuko nta kindi kibinteye ni urukundo rero ndakwinginze niwumva ino audio uze kunsubiza basi nimba telefone yawe yagize ikibazo se ndabimenya gute iyo audio ubundi arayibona biragenda gute ko numva nsaze we tasanzwe aceceka gutya musukuru ntazi ko mba mfite uruhuha ndi mu nzu jenyine izo ngizo ntaruha bitekereza aho se bose ni bande muri iki gicuku maze bisitera umuntu stress ntibibuze umuntu afite ikibazo cy'umugabo abandi bari gukomanga kandi usanga ari we mwana fashe basi nsanga ari we ni karibu muraho mada naho neza ni karibu kamba fashe kiringe ni karibu mwakwicara nawe sinicara musirimu yakoze amakosa abiri makosa kandi makosa nyabaki musirimu niyongeye kukubwira amakosa abiri yego musirimu yihaye inshingano zo kuvuga ngo ni umuvugabutumwa kandi atari umuvugabutumwa ariko niwe oya umuvugabutumwa ubwo buvugabutumwa bwiwe akora butandukanye n'ubw'abandi musirimu yagiye mu ivugabutumwa i Bugande gushika i Bugande akora fundraising y'ikanisa akigana amafaranga ngombwa iki asana amafaranga yose y'ikanisa aragenda ava mu gihugu aragenda ngo ave ngo agere Burundi
i Burundi akora ivugabutumwa ryari ndi ryo kuba n'ubundi ngo ashike ariko wamenye uwavuga nukuri mu byubahiro byanyu ya mu byubahiro byanyu banza umbwire umusirimu havuga uheruka gukora ubukwe ni musirimu umugabo wawe atuyemo nakubwiye akazi nkora ndi CID nagenzuyemo n'inshuro nyinshi uko ndabizi ko mfite amakuru yose ya muntu uko nzi igihe aryama n'igihe yinjira muntu yose byose ndabifite nubikubwira byose gutya mwadushizeho kamera se oya ni akazi kacu musirimu ngo agere Burundi atera abakobwa baninda Mwizina rya Yesu musirimu atera abakobwa baninda nukuri umva mu byo uvuga unyubahira umugabo sivyo ikibazo ikibazo gihari nukuri mu byubahiro byanyu sivyo muri abakuru b'igihugu ariko mu byubahiro byanyu mbabarire ntumvugira umugabo nabi kubintada ikibazo gihari tamuzi sugutera inda ico si ikibazo gera nuko yateye abana batoya bateneje imyaka 18 inda Mwizina rya Yesu ya none ubu umbwira hantu musirimari nimba ari mu cyumba nimba ari mu nzu turagiye azavuga ngo warushe musirimu turamufunguye umunsi umva mugabo wambabari ukabanza wewe acha habari zako wacha habari zako ntago wewe ceceka agomba kuzira amaboko inyuma amaboko inyuma ese ko imitima imanye ibiri ubu ndabikirane ambwira ko gusika nkatisika nabaye imbohe